Shubor nakaslem jong Urlong san Hima. Hadian Arsnem ke Jingïoh ya Madan Ïalehkai, ke Lawmali Pyllun, ke Layo da ke Weipat ke Madan Ïalehkai football ke Bathymmai, ke Madan Mar Persyabat ke Pasture Institute. Kani kelawan Urlong Shwa penai ben penong ke Ilekshon jong ke Jingïoh ikinong mi kemat, syaka yung darbar tauan, balapli ya ka hakakat arteri ukelaling kot do MLA ke 17 North Shillong uba Edelbert nong room. Hagani kesengila ya don lang Menteri Barim ka Jela uba Ïalehkai, bat ubalong MLA ka pentor kra konstituensi, kumju orang bat senong ka darbar senong Lawmali Pyllun uba B Kongwer, kumju pertu General Secretary ka Dr. H Lendam DHS ka Medical Superintendent Dr. M Bare ki kertong gibanya kunya ka election MLA ka tau PNCM MDC ka maukhar pentor kra konstituensi kong Aljiva Gwyneth Rinja ba GA Lingdo MDC barim ketika than uba ban basayomat bat kiwei Kumansyupin kan mau ke darbar senong Lawmali Pyllun kala duok no ya ke Madan Ïalehkai ke Bahajan Pasture Institute ya ke bakala yuk penon kam lakumba lighthouse nem na kada wakatanat ka kwat ka kya jong ka sarkar jilla kala te ya ka kum ka jaka sumari ke bayok pang covid khat khandai tiu kum ta menta kala yuk da ka weipat ka Madan ka Badan Mar Persya ba ke Pasture Institute ha ka jingnot ka ba lipusan nak tingka kin amla pen artatin yangi Ali baromin tangin yakmen Daki jing syaki jing tam ngin yakerdam Germen baka jing sukan wan hakal lawijang Ningkong nakaliang Lawmali Pyllun Sports Club kedam dak Jingïoh banten pa hangi ya kikam kibaka la persian hakaliang bantin kiu ya kalong briu man briu kamtam ya kikina buat kisama hapo Krishnam. Kumta ka calendar of activities di bakong sana juga klub kalong penyiar ya ka under 12 inter-house football tournament na kabenta kikina nado snam siejar kendai spa kendai po bagi kini ka tournament na Urlong ha ka Madan ka Bahajan Pasture Institute hadu snam arhajar arpo bag na kini ka tournament na say rubun kilang bat itai bakin sai ibana kani senang ibala bani kemat ya ka football haki national tournament bala penyiar da ko All India Football Federation kum ukersyan lindo nalat urajesh gurung ubaskem lindo ukin marbanyang shin soktung adyang meminong neng toriang wanyang bat wede ihebret kintai iboni fida sulai bala kinjo mta khat sausnem Lashim berkah under 12 inter-house football tournament arjar arpo. Susu kebangkua bentus ngomongin tolong bagi tegi players seneng usin as soktung day Lashim berkah haduk kekerdan ailik bad minta giveaway neki player bapau jang kejela megalia nangka waibang meminong neng day player berami kemat nak setiap megalia haka North East Olympic Game but haka qualifying round jang ka Santosh Trophy kepadang Sukuchen Odisha. Utori lang wanyang giveaway na kisab junior pa junior player wala mikmat ka megalaya hak snyam ajar kanyo. But kabakam sok tunat hangin idan ihabrep kentai boni filia sulai badan neta haka Baishing Bhutia Football Academy but belalai bani kemadru ya ke Gerwal Football Club New Delhi but balongru kapten jang kini ke club but minta dan sim benta ke Delhi Women's Premier League kamha jushu wakam he jushu wakam itana jushu panik tu kerja barim ina aku menongru dalam Lawmali Sports Club the best sports club kebanggaan kalau ikan du hari jolong berdua Elong belong display hadu kata-kata. Agak por kebangi. Urlong ia sebuah jubilee celebration juga kita partai sistem kejilong MLA jongan kini kepentar kerak zonsi. Kalau Lawmali kalau lifetime telah digawe inaki konstruksi mahal apa betul kerak. I know them. I know my burung. Ya ublay nong tau. Ublay kini kalat nanti. Lang ini kui. Baru video pasaki
ini kesri kebakemen kesri kebelawan wan Urlong nasional manong siapa sedang dalam buku dalam collection nak kering pola pani ini kemarin. Thank you so much. Sengai borom ai kulai ya Lawmali dorbarsno Lawmali Pyllun dorbarsno wakan thuplang naru ki seng sama lu ki long kme but ki have to break kabangyong kita ki 3 foundation stone ban saindur nagabha shakaba khamba shushu martara ngam sodai bansim kaborong haladi kaborong kadai habaro kibladon ya ta kamansia ban contribute kata contribution ke jongki initiative ke jongki kidai hok balioi kaborong namar kelam jing terai stomlang nilungla ban penpoi yani kesini syakathong ai kublai kerpang runi kapor yaiba Ïalehkai ibre yamli jongka pentor umkra bari lu ex minister babatu kahel walau yo yaban pen Urlong ani kesini kuna kamaran pengishim no le nama ko bodon pat la ko pat ka proposes ka bakhamba nam ta da priva ka bahapan sinala mo ki por covid ki por lasha pat bon yu para bu pat ko condition pen Urlong de mar tanau ngong ipi mane ngong manta don bo pat ng election ni don election man sistem kanu kan roi ka pahar jogari pat jai pen riu hi baro koi nga ko pan sim lu banta ba khrau ju pi kom ki kon sama ibrong ki atiar kamtam gamadan kalau bodong kam ki indus kilong ki bodong kam ki indo stadium lani haki kong bertihol pat aku apan keren lembah ni kapor bagi dor barsam player jong constituency jong kastir lani kapor ban play ban khot ban wer ki kon sama bagi kong bertihol kim dei ban kela syakta ka ban lumpisa kumka commercial na ka banta banyo ikafon mereka semua bagi kapor bawa ki dor barsam dari ban play boro sisi na ka banta ban khot ban wer ki kon sama mungkin peni lagi jong kisap ki pom na ka banta bikin live ya kejing senior in live ya kejing polsoi in live ya kata kejing di kejing bam ibas senior kamtam ke drugs